Hello, what's up guys? Same shirt sa last vlog. Kay mangligo daw kuno daw mi. Murag padung naman sila dito sa Isla Romantica. As you can see, ako ra usa. Ako ra usa kaya kung kuyog karon ako mga classmates karon nga batch. Okay. Nasaan ko? Dito, pier man to dito sa Roro. Diri karon na ako diri. Ibalik ko sa gyan. Kapot na may ako rin dito. Hi guys! Asad mo? Naami sa... Hi guys! We are here appearing at the vlogger. Hi! Ako na si Ruski. Follow me on Facebook. Follow me on Facebook. Follow me on Instagram. Hi guys. And we are going to the city. Ligo na Hi sila guys! Maligo sa siya guys! Nagligo-ligo sila guys. Ligo sa amin. Mga fishes. Hala, fish! Fish! Don't follow. Instagramming. Hey, box. Lain na sa tree! Ano sa rin? Ano na mga bukanta na Ay, siya? Versace ta, Versace. Let's take our time tonight, girl. Above us, all the stars are watching. Selling for this team upon his face. Yale has come back from the brink and is looking to put this one into the history book. Carolina finally pushed one through Sterling. Dali, 1, 2, 3. Una na ko ninyo guys. Bye-bye. Bye! Yun na ako huli nila kay Kapoy man. Sila ang pauli sila mo dungan na lang sila kadto balik sa syudad. Dili naman ko sa Cordoba. Mga to siya guys.